Hastiwo tabuk joto patino tini titi edisi chongmarino kaplai khainini bagai tini obono mangpuli kaisa pasoi phika pekwa jolani candidate haikeba tini khorokja tipraje Gita Debbarma no arwo Tipra mothani candidate tongmani bo tini sakni chobano kaplai khai titi edisi chongmarino kaplai khai no edisi achok khai nanani haikeba MDC ni achok khai nanani no tabuk belaino Swrangjak Belaino Kha Swrangjak khorokja tipraje Gita Debbarma Tipra mothani candidate tini pekwa jolani Rangcak bagri mano ohano bagri maya 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 Nogara ingi tawi phainai no nok phangshna mai maya Nogara ingi tawi phainai no nok phangshna mai maya Dita kuksong paide gerung sa unglai nani paide bu kuksong paide motha sa unglai nani paide ta kuksong paide kansa sa unglai nani paide bu kuksong paide gerung sa unglai nani raja kami wo kakha thansani boyar sikha raja kami wo kakha thansani boyar sikha paide ta kuksong paide bu kuksong raja nolam sok nani paide bu kuksong raja nolam sok nani raja kami wo kakha jorale tongsani khasiya ke onare mangala jora tongsani yakli Belaino hambai chini media friends narok chini election campaign daily changjata khlaitomani from 26 to 26 March to till today as of now tabuk changjata tongabon kai Hirapur BC kai narok je coverage khlaitongan bagi norno paiple hambai kokhabosi tini chini ani schedule mutabe Hirapur BC tini door to door oro family wonderful hese wonderful khang ase khlaibongni reception ase discipline way wo khlaiborok tini receive khlaika ang tongo gai o jagani chini otra elakani chini MLA sar tongo borom gonang sar Belaino Debbarma tai chini logi tongo chini ex EM bo chini borom gonang ani betan oklayo daromani jeng bai boni relation tongmani ba tebo otra elakani chini chairman soho chini entire chini chhatra backward jola janmajoi je leaders tongmani borok joton tongbayo kai Belaino peaceful kharo phai khub khaksangkha boroni reception rong nugi boroni tomuro nugi ngai tabuk jeng haino dur to dur khaimani yagulo te kaisa jaga jeng gathering lai tabuk borok bai se koklam salainai abon pore jeng te kaisa tongkhana te kaisa jaga te kaisa jaga kisa te dur to dur khlai tinini je program apna jeng conclude khlainai tini je dur to ang pulawon jaga very much positive of feel gai o jaga 99.9% Tipra motha supporters ang je phai observe khlaimani ebong report namani 100% guaranteed obo painai tami bagi hinke obo not only 17 backward jela janmajoi nogo entire ADC jeng 28 constituency contest khlai tongmani painai tamni bagi painai hinke obono je Tipra sarok jotesto alert Tipra sarok jotesto siwo Tipra san bagi sabo fight khlaitong sabo kok pichaitong sabo awas khlaitong gai jeng joton siwo only Tipra motha ebong Maharaj Tipra motha ni warriors re Maharaj Tipra san bagi samklai tongo Tipra sar obviously bonono photo
आं जरा सिनिया तंनाय बा साइनिया तंनाय बर' बाय आं बर' जदि आं साइमाखौ अबश्य आं थाङै मालायनाय अबन बागै नानि दर दर हायसि कारण 17 पेपर जलाव आं सामुं खालायनो स्कुप मायाखौ अबनि आगे ओमफ्राय बर' बाय मालायनानि बर'नि बोखानि आसानो पुरन खालायनो अबन आंनि इन्टेनसन दं मोटामुटी ओ जगह रमदि 20टा बेसि दङ around 29,500 and something जोंनि भटार्स दङ ओमफ्राय मोटामुटी साना थाङो के 4-5 दिनाव 70-80% आंनि फिल्ड भिजिट कभारेज दङ आरो कयेकटा बिसि मात्र आंनि बाकी दङ अब आं 2-1 दिन बिसि आं कमप्लिट दिनै जे केम्पेइन हिरापुर बिसिनि पारदग जों नग नग थांखा अरो फाइखनो जों साइमाखा एकटा बैसंग बाक्सा कंबा तंगाय खुमलुं साइनि फाइनाय बा गुलागातिनि केन्द्रनि बायरे फाइनाय दं आबो के बिजे मिसिलानि मासं गायसे माने बिजे मिसिल हाइजे मातोसु ओंके इलेक्शन 12 तारिख दिनै बिजे मिसिल खाइ रेजाल्ट होय बिजे मिसिल खामे हाइजे मातोगनै साबायो ओंके आबनो हिरापुर बिसि अरो 99% अरो मथा बुथारे चिन थांसा मारिगो आबो कोनो सन्देह करे शुद्ध इलेक्शन नंगै दिकार ना सेमिसे बाकी रेजाल्ट ना सेम बाकी ओ पेकजन जमजनगर 100% मुकुमुय गाहाम रेजाल्ट बाय पास गाय शुद्ध सिनि नाहामु आबनो माने बुथ नि जे आगि कबलाय माने बेबदान बाके तेब कबां खायने आबो सिमिसे सिन साम ता कबलायनानि कैंपेन आबो यासिनि बुथ बाके तेब बायनाय आबो सिनि नाहामु आबो बागै जों खायतंगो ओ हिरापुर बिसि तां तां मुतुमानो हिरापुर बिसि 2023 आं एमएलए मानि तां मुतुमानो कास्टिंग गो 880 ता आं मानो अरन लुकुर रखा 835 ता ताई बीजेपी सीपीआईएम नोटा ताई कैसे निदल पार्टी हिसाब खाके बड़ साइटिं लिसे 45 ता बुथ हिरापुर मानो खाको ओ 45 ता बुथ थेके ताबु कमंनाय सिनर प्लास नाय नै साइमाका तिनेओ कैंपेन फाइ उनके आबनो कोनो सन्देह करे और जों गाहाम बुथबाय कबलायनाय आरो कायसा लाइभमा सलामनाय जे अमाय रेकर्ड पास अंका कोन समय अमाय हेंया कोन अमाय हेंनाय नै साइमन